mwaka Kiangoi yoyo gukwana ga bintu bindi Kiangoi nero gambete 1997 parliament eno isakwendo igora nyora abantu bangana maybe atebe usange abantu bangana use musongo ono asara ngayuko Kiangoi honestly nechebe na teba na ninche ngayuko ngayaji go ikaranza aji ikaranza na babu wino abantu aba Evans Nyawach ngayuko ira tebe ngayuko iro yondo lia Kiangoi abantu baramulire bakumi muntu ngayaso ibagocha go ichabalete no nabatali bashikuri mbarabia bachole to mwako honestly umuntu ochal gwacholirwe gwakolire bigwakolete gwakol problems to what nyamira bono iga they were created by none other than Moscow yoguru kwa oyu so sometimes we should be careful. Let's be serious. Wasona mobingo kwa umako dara na wigule bo agendo moligi mwakereki necheba na talinche lakini nende ndo kwa ba bit serious. Wasona mobingo kwa na bantu bara mazikuru na mbukamba bachakora na babusi aba pius kwenda litana wadana bana na achiri no bogaba na ngori kwanda wakwama koma wadana bana no senator ende kwenda wakora wakwama tusigete Kiangoi is a very good man tumusigete and I have a lot of respect for him and I am sorry that I'm making him my subject lakini wanenga kia enda akalete Nabano abantu ditole tuabanyakoni nabana tuabanyakoni na nera to kuereti honestly bako moroka baba honestly abaka omanyete historie miaka 5 ose miaka 10 nengao sana. He served his time. Honestly. No enta ngobol chikura nyakire kura nero tingo akiango. Amono iga mumretu asote nero ku parliament okoro kuandindi nyoro. Kwenye to colleagues nero very closely. Ono iga no na ba ikoye garba gotena. Yo hada no mumro na bara beno ni president. I'm telling you. Moscow William has been in parliament since 1997. 97. Day, Ali president. Ntubono nditora smekea abantu na babo Dennis. Oyo. Uno mano yo minto igaransta na abandi. Ilinde toba kinigo mpaka tujego twara wase Melina na into twagareke twahikire. Aminto. Okay. Bagi bintu mo garabanya koni. Very yani bintu kete biyo kumia. Bono onye nyasa on siseniri. Abantu banchire bangaire kero Tom no bono tu garansta na ba karansi ku rumambi abantu mwe wenda ko ndi kanisa ntebe na bamizo ni tugeka tigamba ko resort mubi nkina kolege abantu muri ba gore very few onda mongina na ku ruali se to ko kere unaro jitima so bo saka nyomire kuru ino yo minto mete imekapsa oze ko boli omboko so boli mako ba wate amate na 200 na 200 na busaenda na jatunya na nende to makorangelia baskaba ba media na bano to go discuss ibintu bitayo kuna to banta go sigana aso kuyagacha
Tigwana baske. No bono tukura bang na bang na kura na nende kwara no mongi na gete ogwende gwesika. Ubwata abana, you know. Timbule kubugima. Chi avocado chichire. Ukuboga mambi na onekere mbulete yogwe sanguru limi. Na intubono tukuwaka siasa ambayo hata watu wanashindwa hawa watu wako namna gani. Is 60 years after independence, 60. No ichio ndabo kamba kuna vitu kama hizo. Na abate bili ya northeast. No ena Turkana. Wali wako bochora chingoroga ga babeke kwenda batuera matakorwa. They don't do that. Bego korabo. They don't. Aba West Pokot abalensa abagwe bachombe kurumamba kamaro. They don't do that. Wasamburu. They don't do it. Once mwacha olira abantu mwa abona umubuska. Musuke na barabo ekengere ngeke koleke yako. Ilinde na libona abantu bawusi. Abamwaro lebintu konya baho karamuina. Umuskoyo enana. Na babo nyabaru. Babuata abantu babuate assembly gochia nga gochia abantu gochia. You know, funny. Paka nanaka no mugabana ko ikwerende Senate. Bago te bana tukwati assembly, 2 of them. Ibere. We have to stay, to abora nekto karaigo, you know, just like that. We move. So to want to go change attitudes. Even to be to nana to want to okara. Nine to us to go to Kenya. To the one about Zimbabwe Baral. The Kilia when a child babo nyong kaban to was Kiribaonya mwea. Babo mwaka tebo gambira isku. Lakini sasa tumefika kiwango uise kwa ndaza njinanya wikaranze kerenyo Dennis ayo jingora beroro kwara gora no business chio telijiro chiospi no konyara abantu wikaranze nkibako gamba agenda tali nana kitukwira wane school lero abantu bakulina ya matanga akale ilinde ngwe nana yasyukiro go so and so. You know, we can't. At least to get to patient of the Ogo Saba. Nine to get to a sauce. Tia to a sauce and I talk to go to a legend. To go to a picture get a corragana going gear. So, Oyonavata Mangana, ya Kurera. A Kurara, and I got to one that one Gina Corravaska. Mbulu baskiki na banyakon babo mbaki nendo rojo mbaki garasta kina chete ngabulu chikura buyego nkabeka strategy anaboronge na bwiri wana munya goitande gasi ngora kinende bago nkulera ngimwe gotanya kwana ukura ngoje kubineka so tigato kole siasa ya maskani usomanta wewe ya tebi gotali inumo kora lakini asibali togo sangie toba tebi na no siasa neche goze siasa nero lakini asibono tetubeka maskani ilinde na inentu gutwale pichengia in this era ya mangane kabira yoroche no kolege ndo bono iga kego sokona kwa no mwegwa tebana unagocha kurukemera usenkemera usenkurunyamira na babekire mitandao bono gento nkeliora akore kiabobis yasokire na kwa so ntoma iskobeke picha abato bantu badebe bantu baito picha ya kororgana no mugusiere tabugati nsoni karo you know me I go kera umwago oli ombugo nabatebe some of us abantu unainche incho manyane no to akinera agerito nsa no mama baga tolicha mwakanya mugo na bwata ga hoteli Dennis nduma zetu bwata nyomba kale round I don't know nakitu akarari nyombe lime mwaka no akarari no to akaberari ntoko yani tinkonyora no ne degemu lakini by and by kero wasogiro ujisco nabokora abantu nabamenyete pande gento gego tosega twaje kubuli birugo bitari na niga stokoliki
Mimi sikuwa nikitafuta kazi. Niliogo ikasi kitukora n'abantu baitu bachakire. We are getting leaders but they irresponsible. Kero tu achite goes karanze ndinga kina ikaranze no Moscow mbui Serena Hotel. Toko matena bona etorangeli tukubwatsie ndubwate na momu yoko gamba. Tukubwatse kwa tebina ngaito kare ngaito kunera. Kero na kane tu na babondu imaswali na no karati kama sanyane rara gamba akore kuberenda. So we want to assist, we want to support. Denis ekerwa nguli onendiaga nikanga nende gari sign kurwa kera ndo wade by election keren. Lakini alisema mimi niko na kazi. So ondete yobate ndamamu nene nabono wikebenti. Lakini abanta baito bachandegete na kitoko bakona. That's why we left. Nsena tarina retired mwaka. Mimi nilitoka tu ngatebano Moscow yogorugwa Charles Mungaregeni, and I'm sorry to talk about him. Tago tosukia. Abantu baito bajandege. That's how I came out. Atebana no nabotoko and I going to give our own contribution. Nendo na kuwa na ujinenja nkwana. Sio lazima obo mojumbe elindo menye. Sio lazima obo mo MCA. Lakini ekero nyasaa nchire. Kwa beiro. Yokwe bona ki, what have I been able to do? Ntoko zali lede mwebili familia Nyamoko. Na yokwa ndata ali ukachiuka tirigo ya ukando ukaira bakungu babantu. Ukagani ukaura basacha. You know ni lazima huwe ni mtu ambaye anajiheshimu. Unasema ndio hivyo? Yeah.